Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Digris teman-teman. Gimana kabar teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Lagi aku lagi di kos teman-teman, habis pulang kerja terus beradis teman-teman. Lagi aku kalau anakku di Arsaka. Mungkin baru mandi kah? Udah mandi. Udah ganteng ya kak ya. Itu aja ngono. Itu permainanmu ya. Buat lawan musuh. Mikasake lagi umur 2,5 tahun teman-teman. Non. Bisa aktif ya. Iki apa nang jowo pelayan pelayan ae. Iki tombok kesel lho iki lho. Tombok kesel pas mulih kerja. Nah, di aku masuk malam jam 10 hingga pulang jam 7 pagi. Belum wis malam belum ngono iki diem iki lho isu iki lho kalah enak Tumben pulang ke Magetan ya Mbak bis Panda soalnya bis Panda restu Panda ya kayak bis apa bis Panda hah gak parang kok dalekan kok nah ini suasana kos lho. Nah ini kalau kayak gue turun kulol, lagi tempatnya di Surabaya, blok BPD Mulya Sari. Hai dong, hai, Apik, hai, halo. So numpak perahu kah ya? Numpak perahu. Oh. Ini senangannya kita dolan di pantai Kenjerat. Kan oke, pokoknya kayak perahu nih. Perahu nih apa nelayan ya? Ya kak ya? Nggih. Aja ngono kak, kelelekan. Kak Bu. Le terus ini ki permen dot itu permen dot ada dianu ya ada dianu kelihatan loh permen dot hah? Tutup ya guys Jawa jajan gitu senangnya jajan ya senangnya jajan ya kayak hah senangnya jajan itu ojo kayak jajan ojo kayak tuku permen senangnya permen Yupi cuman gue bikin itu habis bikin itu ompong. Halo guys, jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe,
subscribe. Bos. Jangan lupa subscribe. Tonton terus. Kakak. Ayo. Tonton terus channel. Kakak. Yes. Channel Ada. Dikiris. Yes. Hore. Ayo. Ini gila lucu loh gila. Gitu bonek kesel pas wayah mulai kerja nih. Dengan biana loh. Wes oke lho iki aku arep ndek warung iki arep sarapan sih iki durung sarapan ya. Oke terima kasih. Oke salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.